Malipayong si Lolo sa iyang chicks nga bag-o, matud niya swerte siya kaayo. Edad pag 21, batanon pa kaayo. Si Lolo maalkansi kay idaran na lagi sa romansa magahangos na pirmi. Apan kining babae atik mura pagtigri. Malipayon si Lolo, bisan lumoy nagtubo, basta kuno makahungaw ang alho. Bisan ug naluya na, pugos-puguso niya. Kay di naman siya makuntinto, kay siya katulgan raman, di na sila kahuman. Ang ilahang romansa perti gayong laaya, ang babae permi nang way gana. Si Lolo ray nalingaw, babae di matagbaw. Naning kamot si Lolo, mi atos albularyo, nagpatambal aron mugahi kuno. Siya girisitahan sa tambal gihatagan. Malipayon si Lolo kay may tambal na kuno, sa di na mubarog niyang alho. Ang tambags albularyo iyahang giseryoso. Apan abtag si mana misamot ug kaluya, dili naman yun noon mugana. Bisan ilamba-lamba wala nagyoy pag-asa, wala nagyoy pag-asa, wala nagyoy pag-asa, wala nagyoy pag-asa. Malipayon si Lolo sa iyang chicks nga bag-o, matud niya swerte siya kaayo. 21, batan